Mu mateka ya ruhago ku isi, izina rimwe rihora mu matwi ndetse no mu mitima y'abakunzi ba football cyangwa se umupira w'amaguru. Njye ndavuga izina ry'umwana w'i Rosario wigeze kuvugwa ko atazigera akura, none ubu ni ikirangirire ibihe byose, ariko ndakeka utaramumenya. Njye nabuze uko mwita Cyamatare, mwita Mutarambirwa, mwita Imana ya ruhago, mwita Muteramacumu mu babisha. Uyu ni Lionel André Messi, umuntu wahinduye amateka ya football, asiba icyuho cyari kizwi na buri wese. Uyu munsi tugiye kureba inkuru kuva avuka, uko yabaye umwana udafite ubushobozi bwo gukura kugeza ku rugendo rwo kuba goti cyangwa se umukinnyi wa mbere mu mateka y'isi. Ikaze mu kiganiro. Ibi byose byatangira hagati y'abantu babiri aribo George Horacio Messi na Sergio Maria Coutinho. Ndavuga ababyeyi bamwibarutse 1987. Messi yavukiye mu mujyi wa Rosario muri Argentina kuwa 24 Kamena 1987. Avukira mu muryango utari wifashije cyane. Ku myaka 5 y'amavuko gusa yari amaze kugaragaza impano idasanzwe yo kwiruka ku mupira akawuyobora aho ashatse. Ku myaka 6 gusa yinjiye muri Newell's Old Boys, aho yamenyekanye kubera gutsinda ibitego, ariko aho kuba intangiriro y'ibyishimo byahindutse inkuru ibabaje, aho basanze abura imisemburo ituma akura. Kuri famiye ikennye ubuvuzi bwari buhenze cyane, gusa bavuga ko Imana iyo igufiteho umugambi nta kintu na kimwe cyawitambika. Mwaka wa 2000 ikipe ya FC Barcelona imubona bwa mbere, bashatse ko batangira kumufasha, ariko baza gusanga afite ikibazo gikomeye. Ariko baje gufata icyemezo gikomeye cyaje gutuma ibintu bihinduka mu mateka. Bahise bamusaba iwabo bajya kumuvuza. Icyo gihe afata indege aherekejwe n'umubyeyi we bajya kuba muri Espagne. Aho niho urugendo rwe rwatangiriye. Kuva mu 2000 kugeza muri 2006 mu kigo cya La Masia, Messi yatsindiye imitima ya buri mutoza wese. Yabaga muto mu gihagararo, ariko yagera mu kibuga ibintu bigahindura isura. Muri 2023 afite imyaka 16 yahawe amahirwe yo gukina umukino wa gicuti n'ikipe ya mbere. Abakinnyi bakuru baratangara babonye ibyo uyu mwana mutoya akora. Muri 2004 nibwo yasinye amasezerano ya mbere, gusa 2005 isi yose iramumenya bya nyabyo ubwo yatsindaga igitego cya mbere muri La Liga, aba umukinnyi wa mbere muto wa Barcelona wari ubikoze icyo gihe. Muri 2006 yegukana UEFA Champions League ya mbere. Kuva 2007 kugeza 2016 nibwo Messi yahindutse icyarimwe icyogere mu kibuga, tutibagiwe no ku isi hose. Yegukanye Ballon d'Or ya mbere muri 2009, ya kabiri yegukana mu 2010, ya gatatu ayegukana mu 2011, ya kane yegukana mu 2012, ya gatanu ayegukana mu 2015, ya gatandatu ayegukana mu 2019, ya karindwi ayegukana mu 2021, ya munani ayegukana mu 2023. Ubu ngubu akaba yibitseho Ballon d'Or 8. Mwaka wa 2012 atsinda ibitego birenga 90, yandika amateka. Yafatanyije n'abanyabigwi nka Xavi na Iniesta gukora tic-tac itazibagirana mu mateka ya ruhago. Yongeye gutwara Champions League mwaka wa 2009, 2011 ndetse na 2015. Messi aba umwami wa Barcelona, umwami wa La Liga, kandi aba imbarutso y'intsinzi zose z'iyo kipe. Nubwo yakurwaga muri Barcelona, mu ikipe y'igihugu inshuro nyinshi yaramunengaga kuko atatwaraga ibikombe. Yageze muri finale ya World Cup 2014 ariko itsindwa na Germany, ahabwa igikombe cya Best Player, ariko imitima y'Abanya-Argentine irababara kuko nta gikombe abahesheje. Yakomeje kugerageza muri 2015, 2016 ariko atsindwa finale. Umunsi umwe arasezera, ariko abaturage bamusaba kugaruka. 2021 Messi yandika amateka ari kumwe n'ikipe ye Argentina, yegukana Copa America, agatsinda Brazil wabo ku kibuga cyayo. 2022 Messi yegukanye FIFA World Cup muri Qatar, aba umukinnyi wa mbere warushije abandi mu gikombe cy'isi. Amafoto amanitse igikombe
yabaye aya mbere mu kurebwa ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi batangira kuvuga bati umwana w'i Rosario yujuje ibyari bisigaye. GOAT. Muri 2021 Barcelona ijya mu bibazo by'amafaranga iramurekura ariko atabishaka, yerekeza muri Paris Saint-Germain aho akina imyaka 2 agafasha ikipe gutwara Ligue 1. Muri 2023 afata icyemezo gitunguranye cyo kwerekeza muri Inter Miami muri Major League Soccer. Akihagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atwara League Cup ya 2023, azamura isura ya Major League Soccer ku rwego rutigeze kubaho mu mateka ya ruhago. Lionel Messi si umukinnyi usanzwe, ni urugero rw'umwana wahuye n'imbogamizi zikomeye ariko ntiyigeze acika intege. Ni umuntu wagaragaje ko impano idahagije mu gihe udakoze, n'imbaraga nyinshi zidahagije niba udafite umutima ukunda ibyo ukora. Uyu munsi Messi ni indirimbo, ni ubukombe, ni amateka yakoranye n'umupira w'amaguru imyaka irenga 20 akora ibyo abandi bose batazigera bakora mu buzima bwabo bwose. Lionel Messi, umwami wa ruhago cyangwa umwite GOAT. Ndabashimiye cyane.